Ano mwancho muliri yangu manyasi nchira yowe ikirano wachaka maya yebire bigani gotuko ya chaka nechinsemo chichigosori ekira gosori eganyerere gochaka ime ya Budapest imense ya Hungary abatiteria bengoyo nego barure birengerere byabo byegosoriere mutwe kati ya timu ya Arsenal amonere ya PSG asama mirane yegekombe ky'obunyangongo kya UEFA agosangane getasene gensoko nigo bayegerere birengerere byabo unego iyo baroche egochia kwa na gutumanya mulikito Vincent Monda mwancho murigiria Wensoko TV nigotore ya masa ya mokuru muche ikonge egotoka noti mugrango account Nyamira chinga kina nyoronire na mashabiki usaba nchingo yo abanchite kubate mupira sana oyinyorere yaro chinsa ensa ya moya marogoba ntubate gosori gati ya Paris Saint-Germain na boigo etimu ya Arsenal chinga kibao chiko gosori ya sensemo ya Budapest ime ya Hungary ngati ya Dembele osensaka finali ya rero kero koligereri PSG na Arsenal Arsenal jitimwe yeumira round of 16 league phase gotira Arsenal yeumire chitimu chindito moya aba muna Bayern Munich Arsenal kayaita Inter Milan ni chitimu chinana Sporting timu chinana Leverkusen Atletico bono nje tindo njira abantu bagatanga Arsenal ngo itwere rero PSG etimu ya kiango nguyoka ne timu ikorugunga Bayern ya Arsenal yaitete yanyagete 3-1 njobono sirero ndo cha Arsenal ngubwira cha sense mo ya Arsenal tindo nyurango irera kombe kasi ngenju mepire menge kega na beire ngorre miage menge Arsenal mepira nere go ya misius chinsa chinyinge akino isokuri ile mepira ya PSG ne ebate ne bagotumeka mupira wabo toliko minyoko kwenda ngora ase finali ya lero ne nkongura kini bono bonanderi shapikirie timu yenda ase Ongereza igande Chelsea lero ntaite PSG tiri ngomonto bono ise koligere PSG arura tambe chitimu yake gocha kaka Bayern ni omwanda we bono neche gotegera Arsenal nde no kwege na buna Arsenal ngo break tore history aso kwera Champions League getanga ni kurugesa asamari tango ku Boniface mu Manchester timu ene nzengi bono aseli sigoli ya sengo ya lero tole mega yetimu ku Paris Saint-Germain timu ya ira Champions League season ya eta na nde ko ira Champions League season ya no isagoliere li ne baba bateba na sene kaka Bayern yani bono ne baba sene kaka Bayern 3-1 PSG ya mnyoki Arsenal chigoli sane kufunga iga na nde ashe ya menda liba ko na second league na kibono bateba na lera Arsenal no ligere libono Arsenal ya na PSG la season ekanyoka yani akutumanda lero ko nyaka mapema alia saka kufungari goli emo to sali gali babo ka paraskele chigoli Dembele atriki tokoro mupiro itoigo tokure kaiga Arsenal iseko boma ate ndokoro nyumba nchende omu Arsenal kabisa nani ko support Arsenal mono lero bono iga gesa na twatogete se twaje kara Arsenal ko bori Champions League bono boro bosto bwate na twabugore netie Premier PSG toko nyaka 2-0 toire kombe kinande to sereke nche kolengana no mchezo lero inko saba PSG ebwe 2-1 mupira na ndora igo ne frayane mancho murigiria na raito akwarganire korega sensemo ya ikonge iste gotoka nge timu ya Arsenal ya wire gekombe kase gosori ya lero nigo baochiko gekombe kelikie gold sengi ncho yogo setia record yogo taitwa asama mirania yonsi gotira njengor ku Vincent Monda tore mogoro bengia